Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Chut, Kapampangan, chut, abengan, kantahan, ongkayan, nampong kumustahan. Chut, Kapampangan, chut, abengan, kenina, kekataya. Lantok nanging saya, kening Maya pa oras katambayers, and again, Maya pa oras king kakatamong guest co-host nga ni Mr. Philippines Pampanga, Jake Liwana. Yes, may oras, Jonas. At syempre may oras ka rin kakatamong katambayers. Talagang talentado yun at gifted na talagang kakatamong guest. Katunayan na maging sumbagal o sagabal yung ating kapansanan, lalo na nung ating tamong pangarapan. Amen to that. Amen, yes. At totoo yan, Jake, na balo mo kening K-Tube, etamo sa asawang mamongkal talentong Kapampangan. Katambayers, magbalik kayo mo po pinapinandit, ay ako po mama ko. Kenny tamo mo pane, kimpe katambayan da rin Kapampangan na lanang aliwa, ing K-Tube Season 7. Si JC. Di nanming panauning maulagang oras. Ala ng peka maulaga. Nuni ing miyabe-yabe king. Pizza Hut, make it great. Starting from a multi-specialty medical center, providing quality health care in 2001, to one institute of medical studies offering nursing and caregiver courses in 2004. And now, 10 years after, with broadened horizons, but the same commitment to quality service and education, the College of Our Lady of Mount Carmel has evolved, offering complete, profound, and diverse curricula, state-of-the-art educational facilities, with dedicated and competent educators, committed to the pursuit of excellence for the greater glory of God. College of Our Lady of Mount Carmel, for quality, conscientious, and compassionate education, forming competent, compassionate, and cheerful professionals. We are proud Carmelians. 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 She'll make us succeed in our ambition. Let our virtues be instilled with our heart's might as we go searching every land. Kamusta yung Mark Johnson? Okay na po. Okay, Mark Johnson, pilang kang banwa na balo mo na biyasa ka palang magkanta, di ka palang talent king makanining bagay. Kanya pong 8 months ko po. Anong 8 months ka ba, balo mo na biyasa ka magkanta? Kamusta naman, mo, ring piyangari mo, tiro da ka ba magkanta? Talagang pagprosigyan da ba na mag-excel ka king bagay ngayon na? Actually po, susuportahan na ako mo po, pero po, kaya po, minsan po pag pumakyabi ako karang singing show, tapos po siyempre atin mo mo rin po ay wasang tang distract ako. Na nakamakyabi, masambot ka mo kasi wala ang projection. Pero ali ko pa rin po susuko kahit masasambot ko kasi liwa naman po yung pera yung pagkikunan ko, ang liwa po itang discover po.
lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana naman pa kita nakilala sa naroon pa lang na ang puso ay malaya pa mamahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita, bukas na lang, bukas na lang kita mamahalin. It's just the weight of the world. When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence gives you I will break it for you. Everybody wants to be understood. Well, I can't hear you. Everybody wants to be loved. Don't give up, because you are loved. Don't give up. It's just the hurt that you hide. When you're lost inside, I'll be there to find you. Don't give up, because you want to burn bright. If darkness blinds you, I will shine to guide you. Everybody wants to be understood. Well, I can't hear you. Everybody wants to be loved.
true love. Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. Yan, maya pamaya ka, pengi po kayo. Sayang barangay na rin ka. Kaya katamo nga, piyay bayan nga rin. Siyempre po, pasalamat kami ka rin ang staff na rin nga. Salamat ka rin ang tamong. Siyempre po, at wala naman Kenny rin nga. Del Chero na rin San Juan. Kasi nga miyaliwang kaya pa kamo Kenny. Masaya ka po. Bali po natin. Di naman po yung... Nandun po nga ba, sa aking kasamping nga ay. Kaya betaya naman ni paring Matt, ni paring Matt talagang. Laluguran kaya katamong kaluguran kaya hindi nitang. Ano ka? Magsalita ko. Magsalita ko. Eh mo ating dyan. At duwa tatampe kilala Kenny. Dapat ikatang duwa magsalita ka to. Ay naman pwede ito. Kailangan muna ako leader ko. Papare, dapat bayo ka muna, dumala ka pa pagsubok. Pagsubok kaya ako, susubukan mo ko? Siyempre ka naman. O sige, subukan daw. Oo. Ya ako manyubok ka. Ano? Istong may ngutang ka, pakibatan me. Pati may utang ko pagibatan ke. Isto nga pakibatan me yung kutang mo, muna ka. Natural, muna ako. Pakita ko eh. Isto nga pakibatan ka yung kutang ko, muna ako. O siyempre. Makanini. Ay, mo sabihan ka na kutang ka na ang sagot. Wow. O manano yan. Makanini yan. O. Ating lalaki. Sinalaki. At tsukeng kubo. Sige kubo. Putut siya duwang gamat. Putut siya duwang bitis. May silabiyang kubo. O. Nang gawa ning lalaki. Putut at duwang bitis. Putut at duwang gamat. Bayang miluwal kayong kubo. Masilab. Kutang men. Pakibatan men. Loko. Wala mo ka lang loko mo, Ken eh. Inggewa na ning 9 minutes. Inggewa